15 giorni avanti suonavo una Nadaret. suonavo la campana, che era forse se sono pas si è perduto. A Pio, sì. Allora, ero contenta alla messa dei miei sognuets. Ah, oui. E venivano a E pe. venivano a pe, per un costo che dava là venire in cantante, cantiche di Natale. Ah, oui. E erano russe. Ah, oui. E après, avant de partir, quand même, abbiamo messo la pantufla per vedere se lo per Noel passava. Ma s'ero pas com diei, eren per gastar parellament. Eren contents que hi havia un pizzo esclopú aquí amb un Jesús, calques orances, e n'hi havia de resto, perché a com mancava les finances. E davant la messa andaven a Chino che ci stava perché Oui, també hi havia un Nadal. quina per passar el temps, cosa l'hora de la messa. Oui. E après tornàvem a partir a peu e anàvem a rebellonar la família. Ma pas com ho fou d'ell. Mangiare un ple de salsiccia. L'anàvem a copar la perga, un ple de salsiccia fumado aquí. Me qualcuno m'ha dit que a me cal pas dire, ma bon.